Balai ke Israel kam pediang ya ujisu. Ngini pet ke ke baja hapok kari Israel. Bundangi ki Kristen ngidang perkhat. Bakari Israel ka pediang ya ujisu kum unong pen im jungki. Namar bakade ke jaka ke balakha ya u. Henre ke balang ngopat kalong. Baka Israel kam pediang ya ujisu kum unong pen im jungki. Henre ke lakhenya ujisu kum unong ale palat ya kanyam jungki Israel. Ngini pet shwa ya kanyam ki badon hapok kari Israel. Kanyam kabubuntam kade kanyam Jews lane Judaism. Bakat kum ka PEW Research. Kidon praphui persen kanyam Jew. Ki balapia ha ki sautli ki kenhun. Kita kilong Haredi, Dati, Masorti bat Hiloni. Bat butsa kanyam Muslim. Kalong kat pra persen. Bat kanyam Kristen kalong tang iwe point kendai persen. Bat kanyam Drus kabaserim kum kanyam Muslim kalong iwe point riu persen. Bunangi ki Kristen ngiit ya kari Israel. Bat khamtam haba kendu jeng ke Israel. Kum hakatma. Ngi kum ki Kristen ngi Krisyan ya kari Israel. Henrei hato ke Israel pat ka it ne em yang ngi ki Kristen. Bat ka ke baja haba ki Kristen ki lek banyalap ya ka gospel hapo kari Israel. Henrei la shale ben bat sha bin turben ya ki Kristen. Ha ki babun ki liang. Kim kuat baki we kiniam kinyo jaka hapo ri Israel. Baki kuat ban penet pesa ya kanyam barim jungki kanyam Jews. Kumbangi tip ya kari Israel kade kari kepala jet da ublei nadu kipor bamin shua. Kishakri jung ublei kimi na kari Israel kum Moses Joshua David bat kiwe terter. Ngila ban ong ba ublei jungki Israel pat ublei jungki Kristen ulong uju. Katkum kajing hika jung kanyam Kristen lingba ujisu. Uong haka gospel jung Yones kalnong kabakasaw kadukot kabanriu. Ngalong kalinti kajing isya pat kajing imde. Omdon uban le sya ukpa klem danga. Kabamut ladang ngimnget ya ujisu ngim yo le sya kata kahima kibenang. Kajing kli kalong hato kinyam jiu bamenta kibom pediang ya ujisu. Kiyo ne em ya kahima jung ublei. Lane jaj ba ublei ulakular min shua ya kari Israel. Hato kinpoi benang. Hato kanyam jiu kade kanyam kaba ublei uid ya ka. Lane ublei uid ya kanyam Kristen. Kane kalong kajing kli hapedang jongi ki Kristen. Bat ngam kuak ban perksan yano hakane kapor. Henry to ai ngin ya perkat hi. Balai kijiu ki kentat ya ujisu. Kijiu ki kentat ya ujisu namar kim khen ba udei umesaya jongki. Kat kum balapha ada ublei. Namar haba uwan uklem peskem ya kanyam jiu. Henry uwan ra ya kajing apa niam hapok kanyam jiu. Henry lawan ra ya kanyam Kristen daki apostol jong u. Umesaya jongki jiu ude bawan ra ya kajing suk jongki Israel. Bat habarok keperthei. Henry ki jiu jongki Israel ki ong ba ujisu uwan ra ya kajing per hapedang kanyam jongki. Kiling do niam jo kanyam jiu ki ong ba uyale persya ya kanyam jiu. Da kaba benya ki jing hikai jongki. Bat uwan ra da kajing hikai lade. Kum ki ba penkia hakasngi sabaton. Kaba persya ya kanyam jiu. Bat kumjuru ba uong ba upenjot ya katempil jongki jiu. Bantai pat hakasngi ke balai. Bat kamru ya lade ba udei umesaya. Uba benya ki parisi bat ki sadusi ki ba arshab. Bat ukhenya lade kum ublei. Ban mane da ki briu. Baro ki jingkai jong ujisu. Kalong persya kat kum kanyam jiu. Bat ki ong ba udei ubriu ba kum makihi. Uba wana kanyam jiu. So do you think Judaism and Christianity have the same God? No, Judaism and Christianity do not have the same God because Jesus claimed Limba to kine be kidaw. God. Kapelong ba ujisu umlong umesaya ki Israel.